chibai ule parbor le chana sing karon siam dona hei ka bol ho man tur te nia tomato dhania purun sen purun var so thing le marcha sing heng te hi ka lo chan photanga chon hemi a hian tel tlem te ti hian in ka lo chok nem ve ang gesi ti hian a medium a ka da a heti hian in minute ruk vel ka lo chok to tomato te po lo nem ve to a ken gesi ka off a ka lo da da yang ti hian hi lo dai to a hi ka lo herang purun sen te po kha hi ka lo her zo to a tel hi tablespoon ni thum bor vel ka leya kan du zat kha kan lei me anga tel po lo save to hemi a hianin thak thing tejpatta pakhat nen ka tela purun te kha san pa in ka tel to don lawa chuan kan her sa kha ka tela hi ti hian a tel ron chho thlen khan kan lo chuang ve nga ti hian kan chok ve deuh reng anga chuan hemi a hian ka masala tel tur te dhania powder chili powder jeera powder ai eng le chi gesi ti hianin sima ka da a zoi zoi in urve cher cher turin a per ve du lu to ka cho fim khur te hi angaya masala hi tui kan ti angkha ani du angkha tel mei turania masala polo min to atel te hei a chwa ve to a hemi a hianin chana sing parbor ne devin kan chopol photanga te hian chon heta hianin tui no chan ve ka leya gesi ka da sanga ti hianin no chan vedang ka lei bel le a tui hi awai no khat ka le ani kha kha chu tui kan du tam le tlem da na zir khanin kan lei tamin kan lei tle manga hi kan lo chuang so ve photang siam chung te hi arei lo lu to ka a masala han cho min chung hi arei ve de wati hi ni me ya kukara hi chuanin rei lo te a min me ya hemi a hian garam masala thirfian te chan ve ka tela ai kan cho polanga kan chinanga voi khat a
phitanga kan off ngal do na ni ti hian gas hi asanga kala da charchara ti hian voi khata phita gas ka off ngala ai ti hian kalo so nanga kan lo ngak dai ve ang cooker po lo dai to a par bor po min tha a achana te khu arong te khu moi em a atui tam kan du kha chuanin kan lei bel me anga kalo sok chakang thanti zong te ni chuan in lo siam ve do na nia kachinen min lo thlir saka wangin kalome